se vrte nemaju nekih većih takmičarskih ambicija. Ili u suštini, kako to komentariš? Pa vidite, mislim, Mega je klub za proizvodnju igrača. Znači, Miško koristi tu svoju poziciju gde je odličan menadžer, stvarno i vredan i dobar menadžer, ima uplive u razne klubove i kontakte i on na osnovu toga i na osnovu već dobro odrađenih transfera od ranije je magnet za te igrače da ih dovede, da im on bude agent. On ih dovodeći da im bude agent dovodi u Megu sa jednom garancijom da će dobro da se radi i da će u prvom momentu kad bude mogućnost za prodaju da se ti igrači prodaju. On, znači, osim one menadžerske provizije uzima i ono obeštećenje koje pripada klubu, koje je puno veće od te, najčešće puno veće od te menadžerske provizije i on je prosto pronašao način kako da multiplikuje na mnoge načine svoju zaradu. Pri tome ume da podeli te pare i sa trenerom, da ga nagradi. Naprimjer, ja sam mnogo igrača proizveo za NBA, ni u jednom slučaju nisam bio jednim eurom premiran. Koliko znam, Milojević je dobio premiju, neću tu ulazim ni u čiji tuđi džep za odlazak Jokića u NBA i meni je jako drago kad se Milojeviću desi bilo šta dobro. Ali Mega je jako uspešno u tom nekom smislu i ona je prosto iskoristila neke nedovršenosti sistema. Koje nedovršenosti sistema? Prvo, u Americi ne može isti menadžer da zastupa i trenere i igrače. Da ne bi radio koncepciju da dovede trenera u klub, pa taj trener posle toga dovodi i njegove igrače, da se ne bi spajao taj. Znači, u Americi ko zastupa trenere, taj zastupa trenere. A ko zastupa igrače, zastupa igrače. I tako da bi bilo makar logično da Tadija uzme pa zastupa, na primjer, trenere, Miško igrače, ali znači, to je prvo. Onda je stvarno sukob interesa da neko ko se bavi menadžerskim poslom možda bude u bilo kom, u suštini vlasnik kluba. Ali dobro, to je da kažemo neke, ne može se kaže rupu u sistemu, ali on je inteligentan čovjek koji je pronašao način kako da u svemu tome najbolje pliva i koristi tu situaciju. Žao mi je za Borac što nije ušao u prvu Jadransku. Ali oni nekako po znacima navoda ne talasaju. Neverovatno je u sred sezone u martu je promenjen sistem da se iz naše Superlige ne ulazi više u ABA 1 nego samo iz ABA 2. Borac ćuti, Borac ne talasa, Borac će čekati još godinu dana. Borac je klub prema kome ja imam simpatiju. Svi ljudi koji vole košarku moraju da imaju simpatiju. Ne prema svima, ali prema klubu, prema košarci u Čačku i ono što ona znači i veliku simpatiju sam imao prema Raletu Bojiću i bio sam njegov ovako neko ko je navio za njega. Pa šta vi očekujete da Borac talasa? Pa je počelo, sećate, pred 7-8 godina kada je bio ustanovljen sistem da trogodišnjeg ugovora, da na osnovu bodova osvojenih u Jadranskoj ligi, evropskim takmičenjima i domaćem takmičenju po 30% u svim tim segmentima se dolazilo do toga ko ima najviše bodova da dobije trogodišnji ugovor. I kad je Partizan osvojio to, gospodin Bora Stanković je poveo akciju da se to da to nije dobro bogati za ove prostore ovde i u stvari radilo se o Zvezdinom interesu i post festum je ukinuta ta odluka i ukinuti su trogodišnji ugovor. Znači, kada je već stvar bila obavljena. Tako da ta praksa menjanja propozicija takmičenja tokom takmičenja, osnovni red je u sportu, dok je reda u sportu bilo, je da se pre početka takmičenja
znaju konsekvence. Posljedice prvog mjesta, posljedice zadnjeg mjesta, da nema širenja liga, prekrajanja, da od sportskog rezultata zavisi u kojoj ligi se nastupa tretman. To je neki duh evropske košarke bio. Pa imate sad takmičenje o Fibino i ove prozore o kojim pričate, koja počinje s time da se ne prenose bodovi iz drugog kruga u treći. Da bi se tokom takmičenja donela odluka da se prenose bodovi. A pri tome imate, na primjer, situaciju da u nekoj grupi je tamo Albanija, a ovdje u grupi da je Bosna, Belgija, Rusija i Francuska. Tako da ta 2 boda onome koji prenese u odnosu na onome kojih je preneo u odnosu na Albaniju, sigurno da ne Albanija, Kosovo, izvinjavam se ovome Rami. Znači, sigurno nema istu specifičnu težinu, ali to je već, mislim, ovde boriti se za neke principe i da se mi vratimo, otišli smo nekim temama, ali idealno ste sve te analizirali, sve ove druge, i sad za kraj dođe gde je Partizan u celoj toj priči. Pa moram da kažem da to je klub koga ja mislim, moj život je vezan za taj klub. Da osvojili su kup i učinilo mi se da su uzeli onako jedan zamah, da ne kažemo zamajac, da se Joca Marić ne ljuti. Ali mislim da pod jedan da se neke stvari rešavaju. Neke stvari se rešavaju. Naprimjer, ovo rešavanje oko ove, kako se Marfi banke čuvene, nije mala stvar. Jer godinama se zbog neke nesposobnosti ili ne znam iz kojih razloga servisirale kamate i pravili neki aneksi, a glavnica je ostajala netaknuta i predsjednik Mijailović je u tom smislu uradio dobru stvar. Pokušavaju da naprave instant rezultat. Nemaju koncepciju u smislu, oni nemaju finansijskih mogućnosti zbog tih dugova i nemaju finansijskih mogućnosti da kupe igrače. Oni moraju da prave igrače. Ne vidim da se to radi. Ne vidim da se dobro procenjuje talenat i da se ulaže. Partizan mi ponekad liči na Makabi, to je koliko stranaca. Pa dobro, predložio ga Pera Božić i kako se zove Vrajinu ili ne znam ko još, kome se još svideo, ali čekaj, nije to kad je Partizan igrao 4 stranca. Mislim, Partizan, rekli smo kako je budućnost napravila rezultat. Također moram vam kažem da nastavljaju da se ne ponašaju korektno prema meni. Jer ja te pare koje u Partizanu nisam uzimao, to nisu neke fiktivne pare da sam ja sam sebi određivao ugovore. To su pare koje sam ja opravdao i rezultatima i prodajom igrača i koje nisam uzimao zbog teške finansijske situacije. Te pare sam ja mogao da uzimam tada, na mnogim mestima, bio sam zdrav i na mnogim mestima u Evropi. Znači, to nisu pare koje sam nekom prevarom ja ovde, ko što u Srbiji mnogo njih može samo u Srbiji da uzme pare, ne u košarci, nego generalno, u svojoj nekoj oblasti. I kada se izračunalo koliko se duguje dosta, onda je napravljen reprogram Peković toga duga na 5 rata, svaka na godinu dana. I pošto sam ja nemam rezervnu poziciju, niti neku niti sam se ugrađivao neke transfere, niti na bilo koji način imam neki drugi izvor prihoda, ja i moja familija.
Jednostavno, ja sam te pare očekivao kao nešto što će da onog momenta kad počne da stiže, da kompenzuje ono što nije stizalo onda i da mi, pogotovo u ovom stanju narušenog zdravstvenog stanja, omogući neki normalan život i normalno i lečenje i transplantaciju u krajnjoj liniji. I 2 godine su kasnili sa te druge rate. Prva rata je bila 150.000, to je Peković dao normalno klubu, pa su mu te pare posle toga vraćane, sve pravilnim putevima, finansijskim, oporezovano i tako dalje. Međutim, 2 druge rate koje su bile po 50.000 nisu uopšte stizale, niti je stizalo bilo kakvo objašnjenje. Kad sam ja, nemajući drugu mogućnost, posle dosta opomena i javnih prozivki, rekao da moram da idem na BAT, oni su tog momenta kad je stigla obaveštenje od BAT-a da je pokrenuta tužba, pustili u javnost priču kako su blokirani, ne mogu da vode igrača. Umeđu vremenu dali 7-8 stranaca. Sećate se i onoga centra koji je sa Kučetom putovao s ekipom i šta su već radili. Na kraju su ovoga stranca zadnjega, toga Brajmu doveli da bi osvojili prvenstvo Srbije. I onda FIBA im izlazi u susret, mene zove menadžer Miško Ražnjatović i kaže oni bi ti uplatili pola od ovoga duga, 50.000, a da im ti daš da oni mogu dovedu igrača 2-3 meseca, ako ne dolazi u obzir. To su pare, mislim, ja sam već i u takvoj nekoj situaciji, takvi su mi troškovi i troškovi eventualne transplantacije su takvi da nemam prostora uopšte da im to dam. Da bi FIBA odredila bez moje saglasnosti, verovatno je tu Zoran Radović dosta uključen, da tih preostalih 60.000 se deli u nekih 5 mesečnih rata, gde krajem ovoga meseca ide 9.000, pa onda 15, pa 12, pa ovo, pa ono, pa 30. septembra zadnja rata od tih 60, a već 1. septembra dolazi ona 4. rata, gde je 150.000. Tako da se ponašaju prema meni, kako da vam kažem, da je to stvarno, mislim, ja nisam bio dovoljno pametan, u dosta dobroj meri sam ovo zdravlje žrtvovao zbog Partizana, generale, daćemo bubreg, daćemo ovo. Ma nema jedne reakcije, bre. Platite tom čoveku što ste mu dužni, nemojte od njega tražite da se revidira, pravi revizija toga, kako se zove, obaveza, jer on je napravio na rate, već ovo što radite s igračima drugim. Mi sve, možda mi trebaju pare za transplantaciju, možda mi je život u pitanju. Ima li nečije reakcije od te vojske? A sve će to narod da pozlati. Normalno, ja se borim i šta da vam kažem, mislim, opet ne bi ništa uradio drugčije od onoga što sam radio. Ni ono što sam dao, ni njima, ni tim klubu, ni tim igračima, ni sve bi to uradio ponovo, pa možda bi jedino sa nešto manje, ako je moguće, emocije, energije i čuvajući više to zdravlje, jer je na kraju pobedi ko je zdraviji, a ova bolest je dosta onako nezgodna. Za kraj, kažete mi kakvi su vaši životni, profesionalni, generalno planovi? Pa, posle ove akcije Bosne, osnovna koncentracija će mi biti pokušaj da se uradi transplantacija. Da se vrati mogućnost, ne znam, kvalitetnijem životu. Pa sam još relativno mlad čovjek da bi dolazio u takva neka stanja i ako se moje zdravlje stabilizuje, vidjet ću u odnosu na to stabilizovano zdravlje koliko mogu da radim košar. Mislim da bi onda mogo nešto više nego što je to sad u ovom trenutku. Hvala i puno zdravlje. Hvala vam.